I teste ljudi, dobrodošli u još jedan moj klip i u današnjem klipu ćemo pokazati kako instalirati i registrovati se na Origin. Vrlo je jednostavno, verujte mi. Pa, ajmo da počnemo. Prvo što vam treba je Google Chrome. Ovdje isključim Google Chrome. Idete na Google Chrome i kucate Origin, download. I enter. I onda kada dođete ovdje, kliknete na download Origin Games će vam pisati. I onda idete ovdje download Origin for PC, ovo što vam piše. Tako. Dole u donjem desnom uglu će vam se skinuti. Meni će se brzo skinuti zato što imam već, no vama će malo potrebati. I kada vam se skine, kliknite run. I onda yes kliknite, tako. Sačekajte da se ovo učita i samo sačekajte da vam se i ovo učita i gotovo je. I vidite sad, to je Origin H. I onda idete na register. Ovdje. Samo moram ja ponovo, pošto nešto imam virus na ovu kompjuteru. Tako. I onda kliknite register. Odete na register. Sad ću to meni ovo zbog virusa da bugao, ne veze. Malo da se sačeka zbog. Ali ja ću da stopiram video pa kad uđem, onda će da se opet vidimo. I evo ga učitala se i onda kad uđete na register i tamo će vam pisati da upišete svoj e-mail. I onda kućete, recimo moje Uroš Majmunče Milosavljević, a vi upišete vaš e-mail i kliknete next i onda će vam napisati vaš password da ukucate. Kucate vaš password i onda kliknete opet next i onda kada ste to uradili u donjem desnom uglu će vam samo moram ja ponovno pošto u donjem desnom uglu će vam pisati da idete dole i onda uđete tu u Origin ovako. Gledajte sad Origin, evo ga Origin. Uđete u Origin i sada će vam da vam se to učita malo sporije pošto ste ga tek sad skinuli i onda ovako doći će vam početna strana toga da pogledate. Morate malo da sačekate. Evo ovako, kada dođe ovdje onda email of id kucate onaj email koji ste kucali kada ste se registrovali. Recimo moje Uroš Majmunče Milosavljević. A vi kucate vaš što ste se tamo registrovali. Onda kucate vaš password što ste se tamo registrovali i onda kliknete login. Nije vrlo teško, u sljedećem klipu ću vam pokazati kako skinuti. Ako vam se sviđa ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe. Dole u deskripciji napišite, ostavit ću vam u deskripciji linkove od ovih stranica i ako želite neko pitanje i da vam pokažem kako da skinete neku igricu, slobodno me pitajte i pokazat ću vam. Hvala što ste pogledali video, vidimo se vrlo uskoro.